Prodip be by gari motor kasilam kulat kangpu pong. PSP aphan longli ki pialong longli himpu vekatum amena visi kapra katum amen dorong aputha Karbi Anglong Thomas Council CM aphan kachuningri. Karbi Anglong life kilang do anarat phanstami kardom pajirilo. Nili beer than phi sami beauty bepi non beer tang ton pen arjuit thang. Lakhain korapho nilip MSC constituency ke parlo koilmati hawar wopong asar. Terona rongami car Prodip be bike scooty lapen car kasilam ke thek ser pen mitha hawar phan mate gari motor ke do arar tum nun ke kahelo golagha dimapuran damjok block pen tebok het along amat be hem bike kasilam kulat kimi inpu pontanglo. Non maloma kai lake haku ko kai hurason pen ke aphiong nang prek onglo. Aphiong prek chet ongason man bomsi thek longro. Non nom ke rong supi mate town city son si inglong na pen thoi malom ta bike gari motor ador kiso a model kimi kilangmi si kachena ma phai si ki onglo. La pen tovar malom ta non ke bike gari motor si chepegone pin ahuta dolo. Ahut pen mate mantu ne ahut anutin ta tovar dam bomahut bike punon scooty punon la pen car punon ahut penote kopine engine heno dakta do. Gari motor ke do tum ki phuka chetongta dokokti lasi nili pa hawar choki hola pen di phuka chileng tovar koilmathi Presbyterian Mission tovar krong thom adung heralong non hechong behem akulat kimi kangpudo ladak bike scooty car asan model mate BS3 BS4 BS6 gari motor kopine engine heno dak pustami nili kulana long nang hungri tami nili ke thekason an nili mithanga khe ka cheng hon pen ador ki jum chet pen silam pidunchi mate silam pidun bomno Prodip be mithanga hin pen phirangke thengno lamthi ke jai ke vorengang hoya phan chonghonglok protangte apor dam binditi Prodip be mithanga hin pen phirangke thengno lamthi ke jai ke vorengang hoya phan chonghonglok protangte apor dam binditi si aphai ke o lasi ajara saita claim una hursi asona ke me sai claim ke charlira Muapi mithanga kengpen ke charjap thek jia phan sai claim kinang sotlo ini tum karbia khi tum ong dong tum penang ana sai ke claim ka therang duk kokpo claim ha heda titi bonta ajara sai stami akimia sai ason anke claim sikimi jasimet ka therak akam so claim chot asai kalira therak redet pen na pen kachipan inding pen claim note boreng hoi do bek bidet pustami mithang him tunisi kichu kijun deng phan chirum cherek Osumar loge pacharlia phan anta mithang ne claim misente chipador tu un usi herangke thengno behema kulat ahin pu Prodip be mithang hin pen busik ni phai thongke ba ni chethan pon tumala nili bike aselam puke la sonya asike puke nili kali montame mithang practical mate bata chiklo jam thomne amoi ke nili chennai lom pene ke chongda pen lason claim nun lahe kami hadak se ekdam a training se ekdam ke claim nun dut lapson ni kali anang li mithang ningri pen si kabor ipan si ke thek sama gedi ke chengsi ke nili cycle selam lo adon thu bang ke pinana akorte tum nei phanang pu lo last shot ke helu atheke netun ke dam ke bang siksa khoi ko se ahot pen ke bike hormu ta bipon tu matan ke non bang ke kachi hunga hote majo amasi bike bang omuna cycle pen mute lasi non bang bike bang sinili otrong bike scooty tela bike scooty kado we la selam lol am penon parta dang pli dang thom auto pen cheklong la four wheeler ha heta nang li selam pon ma four wheeler ha hoi bang nili oton pelang seta la peni welding peni pachera pilok pelak la son la puncture ha hoi la so an bang nang li la thek tang gadi Koilamati pen Samsung ingti Karbi Anglong life I am phuve ka bang jongsi amithang akhi checholong le protangte aning ki pung do vekji Sonsi pinini phai thongke bani puloni circle arlo non PSP project ki BJ long longli ahem phuve katum abang amen chibidu longle
la so long lia long komania bang photum chejok dera puthak long le ahem photum long lia men chelong vek nang chi pusi Karbi Anglong Thomas Council CM aphan ka chuningri padopon long le ahem photum ka chethan chikemar anglong along dun phobak tuji Ladakh si aprang penta rit claim bom la sojok non PSP project ke wangji pu ajo amen kachimi tunje phan mondol tumalong chingki chethan dun bom no bonta mondol tumabang non ke amen ke thap kalilang area phan si sarf ke en chot pupu aphong le choju dum ta pulu bonta non phia bang bi form kache jok dun popo hut abang kapre ka tum si amen che thap thot pusi pachini phono la silong le hem phu ve ka tumabang Chilong vek nang ji pusi Karbi Anglong Thomas Council tuma phan chuningri padopon nili tungke bangjong si ladak GPS nang mari pusi tame nili tumke ke claim vek abang phu tungke GPS nang mari puta chini ne la sinili tungke manghu prong la sinili tumjong si ladak non e ako mondol tumbang pen ladak nili tuma along le along GPS nang mari re pulutang te nili tungke potalok le puti nili tungke long le tapek hek council long kedu CM sar sitami alangli sitanil don ladak chuklewek abang phuat dimalong ke palong nang palong pidunji aphan nang insai pg aphan sinili CM sar tuliram ro hang phasit be chuni ripon lo dok bang phule GPS ye maris tame so GPS ye cancel ra puthot nilitum dak chuklem ve ko an pen ne ha Citronala prangpen sarpisa baratum ke claim adim sita non sarpisa baratum un eder lo pulo nilitum nang chiklem lo sita non etame akiti tado nilitum nempo so putami majharu putami bombo dong muka pendir chunarong pi Karbi Anglong live Lakhain kora pho nilip MSC constituency ke parlo koilamati along busik ni phain kora sir ke parni kangsam por phai pli apor phirang ke amei kang ni ponahut northeastern Slunijan forest range ACF pronap teron aphan ahok heyalam karbok puthak puthot lamklar kipi padoponno ahok pera birta lapuhenlo kedamtang busik ni phain kora pho ni malom pinangan Karbi life news pen chenglo northeastern Slunijan forest range ACF pronap teron cyclem Kechokchi Prabjin pen dak pen terek serak nang chi pen chenglo penangan phirang kya me kang ni ponahut northeastern Slunijan forest range ACF pronap teron aphan ahok helam karbok padoponno puthot kidam tang phirang kya mai kang ni atuma hin pen mate tupulang su pen hun terang koilamati pen joyrong pi atum puthot lamklar ki pipon alam aputhakle nonang ton pen ajupon thusina jer putan pen dak ta lang li kam paklem tu lang am senang pulo ada kathek damlong bang jalang li ke norm seteng masih kami klem pon setek damlong ro alang li forest aru lateng masih kam ci klem pon setek damlong la missionary sai ben ki pur bang le tek damlong le do along per long seta alang li taha council sor ban ku PC bang mining book along aron top pi ado la soteng masih bang ci klem ti lo Posalang mi pan ke jong damang ke nili lam champlang asong se mandelo la sila so apoy bang ke nili hin pen ke jong kontap ke koi kontap usi nili la so lam ke bang che ende la ako puthot nili hala sut kaning ji pondo je ke sa ke mi balang ni pan tere nei pronokterong tere nei pulo kidam tang koi ra phorni nili tum presni kidu Labang so ples niti do ko tini ni tung lamklar kisi TV na tung sana sepa lasi kidam dang huni bi kaninje pronokteron muni chimpiki ajab di ni hala so hut lampi bog do lasi hala bang so hut ni kidam ten pine alang li attention do ko polo ni pine nasi TV ni tera ko ti ni bog do lasi labang so kibok oni lamklar kiki pe nalo munit hala suhu upine attention do ko potong ni kanang ki dili tera ko ni lasi koilamati pen samson inti Karbi Anglong live Nijang Karbi Anglong alo kido rongkhang cooperative lamb society along cooperative DRni dengdun pamisi cooperative society alama tami secretary Dilip Teronari dengpen pangjarpon
Sorkar tumpen kapin khat pon alam toya tengpen si khang Cooperative Land Society tumpen ta Cooperative Diarani dengdun anparta chirok to kami tami dengponang jipu kapin khat pon tengsi khang Cooperative Land Society long tami chunbang Dilip Teron na pen Vice Chairman Babu Timung anparta lem salong claim rapera tumpen chapatir pipon si Cooperative Diarani mission pen dengdun si Cooperative Society alama tami pangjar pon lo Birta kirib duna hut nangki pachini don teng pelotang te nilitum Cooperative Diarani dengdun pen chirok to kami istame dengpon pen kaching thura sai modo an puthak raraphan thanangji mate pachini nangji poteng pen si pini pen nilitum Cooperative Society alama pangjar pon si hithi ruyang bongke nilitum raraphan kaching thura sai modo an puthak than pachini pon bomsi chunbang Dilip Teron pen phirangkia phan nang pachini dunno halapu Vice Chairman ahin pen stami nang kapin khat pon teng pen si nilitum chirok tok ame tame dengpon bom pusi phirangkia thengno nang pachini dunno mane anikan bang tadu setame pining bang awareness bining kusi omit sar pen central government pen mane guideline nang ti mane bangke je cooperative day bulutang te ladak ilitum kidukelak puta punang koklo je department fishery punom agriculture punom kapre mane lahai posi paklen development fan mane kapaching tu pon ye fan si laso cooperative day bangke talon pati bina koklo lapen awareness ta binang koklo pathik dola si pinina so lama pangjar bangla sang la nitum la dak awareness binangi te rong asor la ration card pen chenglok asona da ka ching thur lapen cooperative ko paching thuri lapen ra phan so ko paching thuri phan ke than ke mum pon se awareness bang nitula si pini nitum pati ponang dongkamuka ban biki be Karbi Anglong live wo signifying korapho dilai geralong ani kang sama por malom Padma Shri Award Surini Ra engkora troka baha aparman kachipalong pon lunsepi pokhila lekthipia phan ongdong armuchingrum ponsi pohu pen karchodung Bangsolong KSA Dilai Head Branch Dilai Sports Association Dilai Youth Club Dilai Police Station Dilai Press Club all Borjan Basapia me Dilai Arat lapen prek jama song pen bangso karcholong chitong pon Karbi Anglong pen Padma Shri Award kachipalong pon atum lake ke chengsi rongbong tirang henlo Aduntu Dhaneswar engti lapen ke thom ke chok suarlo pen ke chengsi lunsepi pokhila lekthipi pen chepalong ponlo Padma Shri Award anong ekilong tuna pot che hoklo laki arna makang hon lapen rara tumakang hon ke dua potlo lapen kisia sa tumstami nang chirab dun piklo suarlo tumta non ke paprang pon bomlo lapen laan so se anong eta chepalong nang jinang puta Padma Shri Awardi pokhila lekthipi pen phirang ke thengno ninje pon Orang kangalong na pusona nang kelong pon. Ci hok pik nang ji la son thak thak si anso se ilitum long pon nang selang pen suarlo hin ke ilitum ke kapaprang si Padma Shri ke arnam kang hon pen nili long lola pen nan tum kat do ka ve rada tum kang hon akang jin so rada tum ning nang kirum dum pen ajaksi pini arni labang son nong chodeng dun long lola si rat ka do ve phanta Ningching sampik lo choro pik lo nong litu makang hon akhir juni penako. Pen choro lo nangke pon nangke wan ilitum jitang asong jitang jibat asong kesi sahin presiden ame thang mai phu pen cheng lok nilipan alang litum atim pen nilipan nang chepon pa me nang chewan pa me non ilitum ka do ka bi mission pen che thek thulong ko choro lo Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live West Karbi Anglong dongkamukam town ke parlo langhan WKLU asong asai hemalong wose ka chikloni phaing kora phorni WKLU mephu manap kramsa langhan pathok lamlong jakhonga chikloni phai phorni labor membership drive ajaimek padopunji alangli kramsa sanghu pen phirangke thengnu ke pachini ponatengke alangli stame langhan rongalongsi amahang ke thekpina jo laborers membership drive ajaimek bangke ladaksi pangcheng ponpo lapen la sopi WKLU branch ke do an lapen area committee ke do an long tame bangso jaimek padoponji puta nang than pachini duntu lapen langhan rongara tum kadu kaveta jakhongni phai phorni chetong dunti at pen membership card kachisalam at japhan chunri ponthu
noni prang ke bang journey pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong rat badu tame building a hempen kedang lo ajara sai tame claim ponji plutang te WKLU song tuma phan chingki chithan padu pon vek nang ji athe labor tum la pen ahem phuatum angbong pine ke chok che sai claim that plutang te WKLU asong tum pen si insai pon ji pinak jongsi bangsolam badu tame WKLU asong tum alam patipek det pulutang te alang tum pen sodak pen kang sai pon paduji puta than pachini pon lapen Karbi Anglong West Karbi Anglong kadukave arar tum tame WKLU asong tum along chirap chitu dum veknangji athela longnia district arlo tame ili Karbi arar tum labor sai ke claim pen longli kachirai ang thek puta me phu manap khamsa pen than pachini pon lo pathik bolbo mosila kaching hon ada tum phansi tami nili tum labor union pen jongsi alang litum men la pen ke arong pen chenglok ayong sunang tum nitum long nang kuridon lo bolute lasi alang litum akimi atawar bangpo la pen ke hem amali gatum sitami lirok lo athe kedam tang anikan pen sitami nili tum pachini lo 2025 anikan pensitami komane abang puyong si hem kikim dokok polute nilitum pen permission ave polute kimlong le athe nilitum ladak kachetong long dupik lo ladak kam claim po amali ke bang poisa pipe da dapat lapen ke kam claim po amisri tumbang long le da dapat lason kachetong dupik lo lasi laso bang si tami nilitum pen details bang long duning lapen nilitum long jong si permission dulu pulute lasi nilitum misri lapen lebar toipo lapen non kedam tang ateng pulute pedang aripur long lo misri apai penang nilitum long dolo Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live dong kamukam long supiang kangarlo waisong bathuak lamalong pini wusik ni phain kora trokhani lor chuti hirbangame padupon lo KLA tiripia me pen kapin kharateng pen longria me pen sai patir piponsi long chuti hirbangame na pen tiripi longria me long kahumlia jaimek dong kamukam waisong bathuak lamalong me sen pen paman pon unno bangso me ke chengsi sayang deng ason KLA lama nijang longria me phu sarup sing teron pensi pangjang pon lo bangso phi KLA klembar matum kachivoi ta tuma phan chikimo ponlo kachikimo sai judet pen puthot hirjer ki hirame chengponlo hirjer ki hir ki ongdong ari soe jangatum dongkamukam rangsina college charlie bangatum si hirponlo ki jut si rat piame nong e kironame pachiropet si me ingnipon laso me KLA nijang longria me phu rupsing teron pensi chari ponlo me along aluhi sarpo man pen karbire chu longsing rong hang che tongdum Karbi lame tiripi ame phu khorsing ki kongchun bang on teron na pen ari sangho tum che tongdun melong arling amu mate ason kabuchi thega tuma phan archupon ladak lun barim ke thega tum char hepi tumu barim ke thega tum kar kre bini duhidi pining doctor ki onatum HS sangdeng ki onatum Karbi subject 85% pen athaki onatuma phanta archupon lason tak thak do jilang lasiapor kimi long thulo pulatang te puthot archu jilang puta than pono ladak tir piame pen ingtang rak pen ningje pono KLA long 3% ke asitina long ri ami punon aro ami along punon OV kimi tuma phan arpu pivek nangji puta than pono la pen school college long ta aro ami sing pon vek nangji puta than pon Kironi pen mohanteron Karbi Anglong live Lakhain ko rapor nilip MSC constituency ke parlo chokyola hawar donglang so pathuak lamalong wusik ni phai inkoraner ke bhumkuruar ne nilip warriors pen padir pi bonsi la solong nilip sports association pen cherap si first nilip premier league cricket ke pathu angdung kiti langpi sisia tumaphan mirabhiti sisia tum 10 overs pen 5 wickets pen 145 run long si ke chengsianong e tangka kereng sika suring koi lapen trophy chepalong ponlo Nilip warriors atiri kama hinpen jiten teron long mukrang tirang lapen rukasen long pipen patir piponsi nilip along ke chengsia phong
first nili Premier League cricket ki pathu angdum kiti ke patopona melong aluhi sarpo mana peng pen ka chetongdun nilip sports association chairman anparta Chokiola town committee chairman Winson Ronghang chetongdun si melong lam the ke jai pon ke iri tum nilip a hawara long non ki thormi ove ki mi tum jasemet lokachali ke thekalong ason ki pathu hin thek ser pulotangte mithang ok prana phanta mission ko lapen sorkar vorengang hoita longdun thek drugs ki chua hin pen chepa helu vek nang ji pusi nam the jai pon lo non prabjin pen nilipalong pinso tumaphan lapen aru somar tumaphan ta ki pathu varsai pipon po lapen nang cherap tunji pusi arjap thiplo Winson rong hang sarbura men ke hayanong emate winner trophy lapen tangka kereng sika suring koi karitang mohen rong hang amen pen nong e phan cherap dun anchota kalisi ke cheng pen angdum kitialong anta khidat pen chenglok cherap chetu dumsi pachunlong pamilo La Solong Bogijan Forest Account Subbit Officer William Terang, Radasai Klembangpu, James Pangcho, Nilip MSC Pobitra Rong Pilapen Nilip Education Development Block Board Chairman George Rong Piatum Khida Pen Chiraptundo. La Solong Kachatongdun Nilip Education Development Block Board Chairman George Rong Pi, Chokiola Town Committee Ward Commissioner Jackson Milig Lapen Ongdong Araratum Chitongdun. Mirabhiti CC Tum 10 over span 145 target Piponlo Lapen 5 wickets kaduka ve 16 run pen Mirabhiti CC tum ke cheng sianong e tangka kereng sika suring koi lapen trophy long pon lo lapen CC tum 10 over pen 129 run ansi palong dun unchot lo lasik wickets pen remden lo labang so ali kalong best batsman chipalong pon lo nake rat pangri timung alangli 235 run pen best batsman long pon lo Labang so likalong best bowler chipalong ponake Amir Bak alangli 11 wicket chipalong pono. Labang so likalong best discipline award chipalong ponake team brotherhood CC tumsi chipalong pono. Lapen ni kumong total na du kasi tong team cap. Mane dili tum team cap si enchot first edition nang ma. Team cap and plan daxing league pati pon lo. Full A pro ni handak kansi. Ngono kitange mission ni akan si chupon lo. Defini la solong bagi tunge cara komji pada game and sports pan itu abang itu tunge ci defensive bante pini son la sona game itu conduct itu pinangan arisu jang hani la tum han papa tu along itu encourage pon nangi lokacali long tum encourage pon nangi la sila so kiki chu tum han itu an bangke itu protect dun nangi kala game and sports pan silo la bang itu langun pe nangi api po tum tam ci langun pa meli ki bara long pinangan la sanse heglong Chokiola pen sonjit krula pen koilamati pen Samson ti Karbi Anglong life. Karbi Anglong long TVDC pen CWDC pangrumpet bang pharo ner kebra pli kebra pho aphai dolo. La songbong pen TVDC pen bang ikora pli la pen bang hini CWDC atuma phan ningkan troxi kebra pho Karbi Anglong Thomas Council ke plengarani ke talona hut CM Dr. Liram Rong Hang Arideng pen chairman ke hokalo pipa jerponlo kidamtang busik ni phaing kora ke thomani tara langsu Karbi jutang klamalong Karbi Anglong Thomas Council ningkan troxike rapho ke pleng arani ke talona hut ronga sar tuma phan TVDC chairman ke hokalo Karbi Anglong Thomas Council pen pajerponlo Bonta TVDC chairman ke hokalo ke pajerpon hut ronga sar kalia tuma phansi chairman ke hokalo pajerpon aret polam ki klang ponlo la so pena jok break jam hawar long ronga sar tumpen ningkang sam selam thi chipaklang ponlo la somsi vosik ni phaing koraner keparni dipu kratri PSI hemalong tripia mai longria mai hawara mai chingrum pet pen TVDC chairman ronga sar kalia tuma phan ke pekaputhak phirang kya mai ingni pon Phirang kya mai long pen kra pen ki pachini pona tengke ronga sar tuma phan Karbi Anglong Thomas Council pen TVDC chairman ke hokalo ki pacher pon thekapot CM phan phirang kya mai pen churu ponlo bonta ronga sar tum kalipina tum chairman ki pek pon bangke chok cheder lo pen kelang chari pon paminang je pot pusi jong ponlo anparta ronga sar kalipen TVDC chairman ke hokalo kacho deng duna tum anta puthot chevoi thulap je phansi phirang kya mai pen kra tripi ame tum pen chuni ponlo
jong si patoite pen TVDC chairman ke hokalo ka chu deng duna tum chivoi thu the plotangte aron teng pen che song nang kokpo la pen TVDC along ke claim ke dam ki misena phan ke wang chia por hut la puson alam ki ka vedya ja phan CM Dr. Liram Rong ha phan kratripi ame tum pen chuning ni pono chairman kilong li arong asara tum sitame kilong abang pu ap tum hastame ningarong rap rap pen de chikhoi rap pet pen le itu lasto TVDC bang kichun pe meje pansi ado ka be rong asara mata chuning li pono la pen ke itu mang bong char sai abidai pansi ado ka be arong asara panta chuning ri lo la pen ke bappa ka phan le rong asara ke pistame itum rong sar hianang bong ke chidin chibo thai belu kusini asiam sar pangdak lo rat angnus tame je chairman bang ke rong sar si long popo la so teng pen alang li ke klem pon bang bang suro perfect lo kurang thu la si la rong sar kali det atuma tum ana chairman bang ke alang li tum ta matha si laso a chairman sarvet ke deng dom bang ke sithan pet chiki miji pusini tum production chuni dilo news report Karbi Anglong live Balipathar pen naujana dak Niparpeti ghat mate Dhansuri river adolong bridge ki kimkirang pasang kokajok rartum kisung chitong nanglo Sonsi dolong ka viajok barla langkithe hur jasimet lothan bangla pen locha liu sumar anparta rongarat anparta hithi borwa kisu une kedam kiwang kisung thektik kachetongna Pinpur me ajak ding toi pen ki kimkirang pangcheng ponlu bonta piniani anta kitangte gajok mate kangton ko gajok rartum kisung kachetong Adunthu Bokajan Legislative Assembly Constituency ke parlo Bokajan MEC Constituency Niparpeti aran dolong kawe kidu ki sungaputhak prabjin pen nangravek tha pusi CM Dr. Himanta Biswa Sharma CM Dr. Liram Ronghang MP Amar Singh Tiso MLA Surjo Rongphar Biswajit Phukon MLA Sarupathar Legislative Assembly Constituency lapen MSc Madhurja Tekial Phukon atum aphan chunli ponpadolo আমার দলংটো বনাই দিয়া জলদি জলদি আমাৰ দিগদাৰ হৈ আছে অহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ আছে গতিকে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ দলংটো সোনকালে বনাই দিয়া আমাৰ আহিব আৰু যাবৰ কষ্ট হৈ আছে হিমন্ত মামা আমাৰ যাবলৈ আৰু আহিব দিগদাৰ হৈছে আপুনি জলদিকে বনাই দিয়ক কভাৰেজ কৰাৰ কাৰণে এইটো যিটো আমাৰ নেপেপিটি ব্ৰিজটো আমাৰ লং টাৰ্ম ডিমাণ্ড আছিলে আমি বহুত বছৰ পিছত এইটো ব্ৰিজটো আমি পাইছোঁ ইয়াত জনামতে আমাৰ কাৰ্বি আংলং ছাইড অলমষ্ট 90% কাম কমপ্লিট হৈছে খালি আমাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আমাৰ সেইফালে অলপ যি আৰ্ট ফিলিং বাকী আছে আমি গম পোৱা মতে যি APDSLৰ যিটো 3 ফেজ কাৰেণ্ট তাৰ ওপৰতে গৈছে সেইটো কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম ফেচ হৈ আছে সেইকাৰণে মই কনচাৰ্ণ অথৰিটিৰ লগতে আমাৰ সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক মাননীয় বিশ্ব Sangti Dipen Bojanterang Karbi Anglong live Kopili MEC constituency arlo kache Thangklong Hawaipur High School headmaster Kemananda Ghimeri Pinipenke Than Bangkalilo Athe Pini Alangli retirement long si farewell ceremony ke paman ponlo Bangso school longamat Alangli Parokreser Kebra Trogner Kebra ner Kebaning Kanpensi assistant teacher claim ponlo Kopili MEC constituency arlo kache Thangklong Hawaipur High School headmaster Kemananda Ghimeri Pinipenke Than Bangkalilo Athe Pini Alangli retirement long si farewell ceremony ke paman ponlo Bangso school longamat Alangli Ningkan Parokreser Kebra Trogner Kebra ner Kebaning Kanpensi assistant teacher claim ponlo Alangli non headmaster claim bom ahutsi retirement ta long ponlo Alangli lokethan kechari Kimisen ajok alangli lu kithanong kachiram donatum aning samjin pen farewell paduponno alangli phan teacher staff atum ningkang samkidu bomsi laki sira ingkoi check bajer ponno lapen mu inut kapre katumle Hawaipur High School along pen retirement en pon plutangte lasomsi nong e bajer pon puta pachini ponno
37 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত বিদায় দিনটো নিশ্চয় দুখ লাগিবই মোক নহয় আপোনাকো লাগিব সকলোকে লাগিব কিন্তু এইটো এটা পৰম্পৰা 60 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে চৰকাৰে আমাক বিদায় দিবই গতিকে মই স্কুলৰ পৰা চাকৰিৰ পৰা বিদায় হৈছোঁ সেইটো বুলি মোৰ দায়িত্ব পালন বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন যদি দায়িত্ববোধ মোক দিয়ে মই কৰি যাম এতিয়া মোৰ স্বাস্থ্য খুব বেয়া আনন্দ ঘিমিৰি মই তেওঁৰ যিটো দক্ষতা সেইটো চালোঁ স্বৰ্গীয় নৰেন্দ্ৰ মেধি হেডমাষ্টাৰ থাকোঁতে গোটেই কামখিনি ক্ষেমানন্দ ঘিমিৰিয়ে কৰে আৰু মই তাৰ মানে টেকনিকবিলাক চাওঁ সেই সৰুৰ পৰাই আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁ মোক দাদা বুলি মাতে মই ক্ষেম বুলিয়েই মাতোঁ মই তেওঁক মই হেডমাষ্টাৰ বুলিও নামাতোঁ বা একো হেৰি নকওঁ ক্ষেম বুলিয়েই মাতোঁ মৰমৰ ভাষা মৰম হেৰি কৰে আৰু তেওঁ মোক যথেষ্ট Khironi Ben Mohanteron, Karbi Anglong Live. Baithalangso Police Station case number 142023 along Bangke Batum Arona Tengki Klema Joksi Kijok Long Pamilo. All Party Hill Sidar Conference Thihek Pen APHLC Asong Pen West Karbi Anglong Arlo MSC Constituency Sirkep Angkang Pialong Ottoman State Mate Indian Constitution along Kitok Dak Article 244A Parman Airset Pungset K Long Ria Parman Kachisong along Sar P Sar Pupen Kichenglok Giturmi Ove Lisonim So Aklimang Paratum Chitudunsi Kachisong along Klamalong Chisong Duno Armu Chijeng Kedam Kachisong Aron Alu Chok Tim Kavelapen Soluk Sodakatomon Kipajap Dopua Koi Kipipensi Raikom Sakhe Tumpen Bangkep Jasimet Bikram Hanse Samson Teron Kursing Timong Chesong Be Navakanta Kathar Baliram Kro Malongkiri Teron Doneswar Rongpi Chesterfield Kro Napen Aman Pangcho Adomapan Nep Ingnang Ponsi Hem Kangsam Nikre Puan Bengpono La Sopi Bail Chewan Pen Chipanjoksi West Karbi Anglong Judicial Magistrate First Class Pini Kijutsi Akang Sai Pen Pajokpono Aroning Tier 8 Pen Kang Chapen Hanga Koya Vipin Pen Kijokilong Tua Pot Kiru Pipono Tangte ang tonalam APHLC la khain koi Baithalangso LA Committee Ami Pu Bikraman Se Lepen APHLC Law Secretary Samson Teron Pen Lamthi Chipaklangpon Labangso Rally West Karbi Anglong Homosti Sirkep long nidum bacetang klublo Lapen ha kijut ni ner kep an 8 constituency long kelean bangke nilitum phan bangke patum phan nilitum phan nang irresponded lo arrest nilitum phan dak district jail long nilitum phan nang bilo ni krep ho nang bilo la so phinil tum bail pen wangsi court long nilitum apor achiklo jonwang che hajir nilitum ningkan hinia bad lo di ningkan hinia bad nilitum court long chewan lo court tum nang ke hang teng pen tu man pc so teng pen chewang lo la pen pinie bangke court tum lang et pen insai et pen la bang so case bangke pini pen bangke ki judlo busin di manang pangdak pon nili tum phan meeting dulong li pola bang so nang ke khang la pen nang ke kham ke posil la bang so a case bangke la dak nang ke lilu na si constitution article 19(1) along ta clearly talk lo de insam jin pen ke tum hile kaman adok ave la hai ot e pen no pak an partame kang bob hai hui itum lahai hormu en epin pen insam jin pen meeting dot ame posi aron alo long take tok Indian constitution long ta si Indian constitution phantame aman pipon lo la pen churo lo la pen an partame pinin litum labangso aron ka follow posi baket deng posi la kang saya ke hoitum anta aman pipon si litum la ke chok Halpu Hamren Bar Association along Senior Advocate Chinthongan Sepen Cherap Chetudunsi Mesen Me Adben Case Do An Pijutsi Kape Jogalam The Phirangke Thengno along Lamthi Jaipur Si important alam la subangso case along kilong pon la bangke permission awi pu pot si alang itum bangke ala rally ke padulong le sita la case investigation apor ala district administration penjun tu permission pp walu lahaya busuta trial procedure investigation procedure talang itum district administrative authority pen sis polong le la pen ke district administration officer mate district officer administration long klembang pu tum phan mayok sitame mayok phan sitame lang itum witness hisab pen lang tum bipon pe la pen ke dak independent witness bangke kadu we avidason si tek long la pen ke hala police personnel atum hasil lang tum investigation long abangke witness kapin chongpon si
neutrality lang dam pensi koda bangke pini mesen isi adjustment pipon lo pusi nili hinde kodam di Hamnen pen Daniel hi Karbi Anglong live. Bokajan subdivision angkang Sorrecho arong along kidu Shalom Baptist Institute admission atum chepatir piponsi ninkan pli ke chok mate Ford Foundation Day lapen classroom kimita kangpu ponpusi birta nangpali Sarlam thiang ding pi ingkora pliang ding so kithom bidi pensi hem kim lapen kachini thek pensi lapathir pothe pi en ponsi arni kang sampor phai plia por deep dang pen kachapain phu pona mialong mai kangpu alun lunsi pastor tialong kumar pen arnam ardom si cheng ponno mai ke phalam lapen aluhi pachinia por reverend dr angam chiru pensi apor enno adun thu SBIM hem tun pen jume sen lun jume parju ponno lapen arnam aphan ke panong adan reverend maingandai gangme ardom ponno sangpi sangailiu miringme pen kang thir bible porhi ponsi thi hek pen arnam alam lapen break check akardom Reverend Dr. Peter Thiumai Pensi apor enlo. Mailong Ford Foundation Day classroom kimi kangpu Reverend Maingandai Gangmei aphan pastor ke bat SBIM director amahang ke thekani lapen director Asupita HSSLC 92% mark pen saplang ki un dunapot arnam aphan kiru kardong PC kachetong duna tumaphan an kachuru lapen pastor tumaphan ningkang samanong e chipajir ponsi director amithang ariding pensi classroom ta ingpu ponno lapen kachetong arar tum pen choran anesan chorapsi misen pen pachun ponlo bokajan pen anantirang Karbi Anglong live tang te pine biota kala ponsi kang ton poniklo kartong